ntabwo ari ibyawe. Ikibazo cya mbere rero mufite naho ngaho kiri. Uraba uri muri minisiteri ukibwira ko ari iyawe ukayita iyawe. Uraba uri mu rwego runaka ukarwita urwawe. Ntabwo ari urwawe. Ntabwo ari urwawe. John Rwangombwa, Central Bank ntabwo ari iya Rwangombwa. Absolutely not. Ku itariki ya 25 Gashyantare 2025 hakozwe impinduka muri guverinoma y'u Rwanda, maze bwa mbere mu myaka 12 yari ishize John Rwangombwa ayobora BNR yabonye umusimburo. Uwo ni Madame Soraya Hakuziyaremye. Gusa ariko nubwo Rwangombwa yavuye kuri izo nshingano, ntabwo yirukanwe nk'uko bamwe na bamwe basimbuzwa mu myanya bijya bigenda, ahubwo we manda ze yemererwa n'amategeko nk'umuyobozi mukuru wa banki nkuru y'igihugu Central Bank mu ndimi z'amahanga zari zirangiye. Manda ebyiri zerero zikimara kurangira, birumvikana yagombaga kubona umusimburo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame rero mu bushishozi bwe yahisemo Madame Soraya Hakuziyaremye wari unasanzwe yungirije Rwangombwa ku buyobozi bwa BNR, noneho amugira umuyobozi mukuru w'iyo banki. Niwe mugore wa mbere wakoze amateka yo kuyobora banki nkuru y'u Rwanda. Uyu John Rwangombwa ntabwo ari umuntu woroshye kuko ni umuhanga cyane, akaba n'igihangange mu bijyanye n'ubukungu n'imicungire y'amabanki. Ni umuhanga cyane ku buryo muri manda ze ebyiri yari ayoboye BNR yahawe ibihembo byinshi mpuzamahanga turaza kuvugaho muri iki kiganiro. Ikindi gishimangira ubuhangange n'ubunararibonye bwe ni uko mu gihe cye nk'umuyobozi wa BNR buri mwaka ubukungu bw'u Rwanda butasibye gutumbagira. Ariko se uretse ibyo nkubwiye n'iki kindi umuzi? John Rwangombwa mu by'ukuri ni muntu amateka ye kuva avutse kugeza uyu munsi aba yizehe, yiga ngahe, ubuzima bwe bwitese n'umuryango we byo bita. Hanyuma se nyuma yo kuva mu nshingano zo kuyobora BNR uba ari he? Ese hari izindi nshingano azahabwa muri guverinoma? Ayo matsiko ufite niyo yatumye nijandika maze nsoma inyandiko zitandukanye zimuvugaho, mutegurira icyegeranyo cyihariye kuri uyu mugabo udasanzwe. Njubone nitwa Eric Rukundo, Sage Direct. Si byose amateka, politiki, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi nizo tuganira kuri channel. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi ntahema kugutegura. Rero ubwo naguhaye ikaze. Turacyaganira kuri John Rwangombwa wahoze ayobora BNR. John Rwangombwa ni umucungamari, umunyapolitike n'impuguke mu mabanki, akaba yaramaze imyaka 12 ari guverineri wa banki nkuru y'u Rwanda n'umugenzuzi w'amabanki inaha mu Rwanda. Nta nyandiko n'imwe muzihari igaragaza igihe yavukiye, gusa zose zihurira kuko ari intiti yize ibijyanye n'ubukungu ikabiminuza ku kigero cyo hejuru bishoboka. Ndi kukubwira umugabo ufite impamyabumenyi zitandukanye kugera no kuri masters mu bucuruzi, icungamutungo n'imiyoborere y'ubushakashatsi n'ibindi bifite aho bihuriye n'ubukungu. Yakuye muri kaminuza zitandukanye kuva muri Makerere University kugera mu Buholandi muri Maastricht School of Management. John Rwangombwa yakoze mu nzego zitandukanye z'ubukungu bw'u Rwanda zirimo ikigo cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority, aho yabaye komiseri wungirije w'ibikorwa bya Gasutamo. Inshingano yakoze kuva mu kwezi kwa gatandatu mu gice 1998 kugeza mu kwezi kwa kabiri ku 2002. Mu mwaka wa 2002 yinjiye muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi, hanyuma muri 2005 agirwa umunyamabanga uhoraho w'iyo minisiteri ndetse aza kuyobora guhera muri 2009. Muri icyo gihe nibwo ari gushyirwa mu bikorwa gahunda ya mbere y'imbaturabukungu EDPRS 1 yari igamije kugabanya ubukene. Yasize ubukene mu Rwanda bugabanutseho 12% guhera muri 2006 kugeza muri 2011. Ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa kabiri 2013 John Rwangombwa yazamutse mu ntera agirwa guverineri wa banki nkuru y'u Rwanda BNR. Ubu rero nyemerera noneho turebere hamwe ibyo yageze mu myaka 12 yamaze ayobora BNR. Kuva muri Gashyantare 2013 ubwo Rwangombwa yagirwaga guverineri wa banki nkuru y'igihugu BNR, ubukungu bw'u Rwanda bwagiye butera imbere ku muvuduko mwiza, aho nibura buri mwaka bwazamukagaho ku kigero kiri hejuru ya 7.
mu gihe nk'umuyobozi wa BNR himakajwe ikoranabuhanga mu bijyanye na serivisi z'imari. Urugero, imibare iheruka ya BNR igaragaza ko mu mwaka w'ingengo y'imari ya 2021-2022 amafaranga yahererekanyijwe binyuze kuri telefone mobile banking yiyongereye ku kigero cya 58% ugereranyije n'umwaka wabanje, akava kuri miliyari 4.7 by'amafaranga y'u Rwanda akagera kuri miliyari 6.616 by'amafaranga y'u Rwanda. Mu mwaka wa 2015 ubwo yari amaze imyaka 2 ayoboye BNR, yahawe igihembo cya guverineri wa banki nkuru w'umwaka muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. John Rwangombwa yashyizwe ku mwanya wa 4 muri ba guverineri ba banki nkuru 10 beza muri Afurika muri 2022, aho yahawe inota rya B+ n'ikinyamakuru cyitwa Global Finance gikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umwaka wari wabanje, Rwangombwa yatowe nka guverineri w'umwaka mu bihembo byatangiwe mu nama yiga ku iterambere ry'ibigo by'imari ku mugabane wa Afurika izwi nka Africa Financial Industry Summit FIS. Igihembo Rwangombwa yahawe kizwi nka FIS Central Bank Governor cyari gitanzwe ku nshuro ya mbere muri iyo nama, kikaba gihabwa umuyobozi wa banki nkuru wagaragaje imikorere myiza iteza urwego rw'imari. Mu mpera z'umwaka ushize ubwo yaganiraga na RBA, guverineri ucyuye igihe wa banki nkuru y'u Rwanda John Rwangombwa yatangaje ko kimwe mu byatumye u Rwanda rwikura mu rwobo rw'ubukene rwarimo harimo gukoresha umutungo muke wari uhari ukabyazwa umusaruro mwinshi. Rwangombwa ati mu igenamigambi rya leta nuko twabaga tuzi aho tugana mu kugena imari ya leta nuko izakora hashyirwaho uburyo butandukanye. Icyambere nuko amafaranga uko angana kose tuyabyaza umusaruro mwinshi ushoboka, amafaranga agakurikiranwa uko yakoreshejwe bikagomba gusobanura. Iyi mikorere niyo yatumye hashyirwaho icyerekezo 2020 kinafasha gukurikirana neza imigambi ya leta yari yihaye ibasha gushyirwa mu bikorwa ku kigero gishimishije. Impuzandengo y'amafaranga yinjizwa n'umuturage nayo yarazamutse igera ku 1,040 y'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikazagera ku 4,000 mu 2035 ndetse n'ibihumbi 12 by'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 2050. Ibi bizagerwaho binyuze muri gahunda za leta zirimo kugeza uburezi kuri bose, ari nazo zizatuma gahunda yo kubaka ubukungu bushingiye ku burezi zishoboka. Uretse ibi, iterambere ry'ibikorwa birimo ibyanya by'inganda ni gutanga umusaruro muri rusange. Ibijyanye n'ubukungu bw'u Rwanda, manda ebyiri za guverineri John Rwangombwa muri banki nkuru y'u Rwanda BNR zaranzwe n'ibihe byihariye byatumye igihugu gitera imbere mu buryo budasanzwe. Mu gihe cy'imyaka 12 ubukungu bw'u Rwanda bwazamutse ku muvuduko utunguranye, maze buva mu bihe bikomeye cyane bugaruka mu rugendo rwo kwiyubaka. Ibikorwa by'amavugurura y'ubukungu bw'igihugu ni intambwe nziza u Rwanda rwateye ku rwego rw'imari. Nyuma y'uko asimbuwe na Soraya Hakuziyaremye, John Rwangombwa guverineri ucyuye muri banki nkuru y'u Rwanda BNR yagarutse ku iterambere asigiye banki yakoreye no mu bihe bikomeye yanyuze. Yashimangiye ko BNR asize ifite ubushobozi buhagije bwo kugenzura iterambere ry'ubukungu bw'igihugu. Ku itariki ya 4 Werurwe 2025, John Rwangombwa wari umaze imyaka 12 ari guverineri wa banki nkuru y'u Rwanda BNR yahererekanyije ububasha na Soraya Hakuziyaremye wamusimbuye kuri uwo mwanya. Hifashishijwe imbuga nkoranyambaga za banki nkuru y'u Rwanda, BNR yatangaje ko kuwa 4 Werurwe 2025 habayeho ihererekanya bubasha hagati y'umuyobozi mushya n'uwo yari asimbuye. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Igihe, Soraya Hakuziyaremye aherutse kugaragaza ko yiteguye gushyira imbaraga mu gukomeza kubaka urwego rw'ubukungu bw'u Rwanda tutajegajega binyuze mu kuzuza neza inshingano za BNR. Yashimangiye kandi ko John Rwangombwa usoje manda z'ebyiri ziteganywa n'itegeko nk'umuyobozi mukuru wa banki nkuru y'u Rwanda hanagaragaza umusanzu ayisigiye. Hakuziyaremye ati John asize banki nkuru y'u Rwanda ikomeye yubakitse, tukaba tunamushimira cyane umusanzu yatanze muri imyaka 12 yaba mu rwego rw'ubukungu bw'igihugu ariko by'umwihariko kuri BNR, yaba gushyiraho abakozi no kubaka ubushobozi bwabo, imikoranire n'izindi banki nkuru zo mu karere ndetse no ku rwego rw'isi, ariko no kuba ari umuyobozi wigisha abo bakorana bose kugira ngo bakomeze kwiyubaka nk'abayobozi. Hakuziyaremye yagaragaje ko nubwo ari bwagitangira inshingano zo kuyobora BNR, nawe yifuza kuzasiga umurage mwiza w'ubukungu bw'igihugu. Soraya ati ubu nibwo nyitangira inshingano, icyo nizeye ni uko azaba ari umurage mwiza. Nko mu myaka 30 umuntu akazavuga ngo banki nkuru y'u Rwanda muri 2025 yatanze koko umusanzu ukomeye wo kubaka igihugu gifite ubukungu bujegajega kandi yemeje ko BNR igomba kuba ari banki ifasha abanyarwanda kurushaho kumva ubukungu n'akamaro ka serivisi z'imari
kandi bakanazitabira ari benshi. Yashimangiye kandi ko agiye gushyira imbaraga mu birebana no guteza imbere ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu rwego rw'imari kandi rizatanga umusaruro ukomeye ku bukungu bw'igihugu. Hakuziyaremye wanyuze mu mirimo itandukanye irimo no kuba minisitiri w'ubucuruzi n'inganda azungirizwa na Dr Justin Nsengiyumva. John Rwangombwa we aherutse kugaragaza ko yishimira kuba asize banki nkuru y'u Rwanda ifite ubushobozi bwo kuba yakumira icyahungabanya ubukungu bw'u Rwanda. None Sura Hakuziyaremye azakomeza agire beneri ubukombe ndetse atuma ubukungu bw'u Rwanda bukomeza gucumbagira nk'uko John Rwangombwa yabikoze. Ese kubw'ubunararibonye bwe mu bijyanye n'imicungire y'imari ndetse n'ubumenyi budasanzwe yihariye bizatuma John Rwangombwa ahabwa indi mirimo muri guverinoma. Wowe bitekerezaho iki? Tubwire uko ubyumva muri comment. Jubuni nitwa Eric Rukundo Sajedia. Si byose amateka, politiki, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi zo tuganira kuri channel. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi ntahema kugutegura. Naho ubutaha.